njalo namhla bakithi bayithu. Namhla ngizonxusela inkonzo lezaba khona mhla all night prayer. Hey, Maolet. Ezabe ikhona konapha koBulawayo. Kuzabe kukuhle kumangalisayo sengathi babu ngayinceda lami ngithola amandla okuyafika. Kathi wena suthi waqalisa inkonzo. Ubani kathi? Yini, kathi usuqalisile inkonzo. Hayi awuzwanga wena. Khonapha ngiyaphuma khonapha ngithi ngibhodi nga sengizukhuleka. Hayi, umfundisi uthe sikhuleke. Uthe siqalisa ukuvuselela. Angithi uyangizwa. Manje ubusubatshelile abantu ukuthi kunini Maolet. Into kumhlaka 6. Mhlaka 6 Maolet, 6 February. Mana ngikhangelele la. 6 February. 6 February Maolet. Mana ngikhangelele lapha ngutshela ukuthi kuyabe kungani. Ya, kuthiwa ichurch kuthiwa UFC. Kuqala sikhathi bayi. Uqala ngo8 Maolet. Usiyachaya ubani? Kusiyachaya u5 ekuseni Maolet. Ukuthi ulethiye babe phela. Hayi kube kukhuleka Maolet. Hayi kuthiwa kukhona umkhuleko wakho kuthiwa a holy ghost night. Thina izakukwezi bazasikhangela lo okuya ngaphansi kwethu. Leli lithanda kakhulu itiye Maolet. Hayi, nasethi makukhuleka kuyabe kukhuleka Maolet. Tshela abantu Maolet ukuthi mele behlangane khona phana mhla ka6 February from 8 ku10th Avenue and 5th Street. Ichurch kuthiwa iSalvation Army Church. Babe bese Salvation Army ivenue. Ababe beyisebenzisa. Yes Maolet. Kodwa ibandla eliyenza iNight Maolet UFC. Yes. Leyo ngiyazi ngiqonda umfundisi wami Dwana. Yebo phela. Umanyathi la ngawuyabuya antu bayalahlisa labathatha. Yeah. Awathi manyathi takata kakhulu. Bezoyamukela umkhuleko Maolet. Basasizwe. Hayi kodwa ayiqiniso lo laleli. So abantu amasonto. Amanda ukhuluma kakhulu manje. Bayakhipha le demon lenkanye manyathi. Yeah. Buya la usifikile bambekizela. Mina sengiright. So bakithi isihlobo zami asihlanganeni khona phana ke kwaBulawayo. Siyolala sikhonza. Yeah. Siyolala sikhonza bakithi. Sesibuyele ekhaya Maolet. Hayi kodwa angibuye ngedwa lapha. Ubuye lami lapha. Alright. Manje Maolet la.